الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umat Islam masing-masing inihadja pagsarang sukurten bisi Allah subhanahu wa ta'ala si ini waktu duk tempat tiap pero isab kita bi pinaabot wa ina si waktu itu en pagsarang sukuranten bisi Allah tabaraka wa ta'ala duk ina pe si sangim ininen ina aku dan buah amban ina mangurungan ke amin labi-labinen pa isab sige na hawabaran ko tagna maya ku continue ina mawdu' ko si dimyaan niya adu isab pasuno ina tasabut si sahih al-Bukhari kisah telungan kataplekan batu di dalam lehak katawanan di dalam lingab sumagwaanin niya mawdu' bahau takaswa wa kuruk syarta tabas-basa wa ku amban me comment me sinduwe luo ne kasi dar luo ne kasi usbawaris masa-masa ko me komendin landu isab me tanam nuk kahap manamalan si damikian ilien mekene continuute atawanin sunu ante ene mawdun taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu insyaallah ta'ala kau dunia ene sedang buli waktu sumagwaan si sangim inen ngedok kita pengajian amban kawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngedok kita pengajian amban ine kawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si hinapusan umul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makalandu ine kapeddi baranin duksarta apasong in lemunnen ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panghu kemon tulan panghu kemon kanabihan sarta apasik Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu duksarta misra'i inni la araka tu'aku wa'kan shadidan ya Rasulullah benalnin in aku iyo keu ko style takita we ku magsandal peddi ito et manamalan o keu Rasulullah o keu daraakan Allah subhanahu wa ta'ala kapeddian Rasul sallallahu alaihi wasallam si sakinelay si peddi kok nelay si lemun nelay obos ina sambung Rasulullah alaihi wasallam in ajal ya Abdullah ajal ya Abdullah awe fa inna wa aysab okay fa inna Abdullah benalin in aku inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum kapeddian ku kwedu kapeddian duwe amban kaam alhasil doble peddi Rasul sallallahu alaihi wasallamin na umat Islam si hinapusan yene kailumanne duk hinapusan pamekkat song nyawan inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum pagpuas ilian paasek me ina Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina Fatima anak Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinalasan bangtek ka Fatima bisan du ningko sa mian sihapa ningkoan i pinatingko wene bisan du ine hinangnen i mas hinarap wene hawa pangeseb ni Fatima radhiyallahu ta'ala anha demikian yang pangeseb Fatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyene amma ni makalandu du sa manamalan
waktu takita wa Fatima radhiyallahu kejadian peddi Rasul sallallahu alaihi wasallam susi Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Susi Fatima radhiyallahu ta'ala anha si yene Rasul sallallahu alaihi wasallam pegge makalandu in kalasanin si iye demikianin kalasa yene pa inte anakin si matatto ene me umat Islam iliin amban yene las kailuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa si elu yene isnain atau ni si elu isnin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paluas iye yene amban bilik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sarkale o maasiye manambahayang sinsubuhin si waktu iliin uwus pegge Rasul sallallahu alaihi wasallam ilukahan wa'ne mi'an tandewan bilik ina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhahin duksarta pinasinsen wa'ne inkortenahin patontong sa amian Rasul sallallahu alaihi wasallam takito Abu Bakar As-Siddiq song nambahayang pa inti Abu Bakar song sinambahayang ni ini sambahayang subuh ubus Rasul ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pasuhut ia mag-imut-imut pa inni Rasul sallallahu alaihi wasallam paluas pa song nambahayang paden kola ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola ini pa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa man bisa in kisah ininin si sahih Al-Bukhari Lina kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam duk demikian si yana tarikh Rafiqul Maktum si Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi niya duan pa inte tu dalam yana si ka maktabahan yana tu dalam Saudi ka manamalan in tarikh ininan payamto mi umat Islam pagsaian mi kahantang Rasul sallallahu alaihi wasallamin duk kahantang yana maasiya sahabatin pa ini na maasiya sahabatin alhamdulillah kaulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pain si Anas radhiyallahu ta'ala anhu kidna naftatina أو فهممنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهممنا أن نفتتن فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كمهن أرك كمي كبتنهن Iyan kasinare si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtegal naga bakas pagua pagtegal naga bakas makasambahayangan siya ini pag mag-imaman siya ubos mian hawa kakegnen duka kegden duka sinaren pagge pagua ni Rasulullah alaihi wasallam iyan si Ellew isnin iyan ubos ini sambung yana Rasul sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pagge mag-inut-inut na iya pasuhut ninyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk tangan ni mahamulya ma umat Islam fa inna anithbutu ala salatikum saga misara anithbutu ala salatikum bangko igite patatap ka am sambayang daka Musa saga misara Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagwanen ninyas hadja sa iyan si sambayang nilay ubos bisong het tinambel ne yene dindingin duk sarta pinabalik wene in kortenahin iyem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisiye napusan pa iyem nene si kaellumne pa in si Anas radhiyallahu ta'ala anhu ka'anna wajhahu waraqati mushaf ko sa kaula-ula iyene luwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inne lambahan iyene Qur'anul Karim si kasahaya luwe nilay si kalingkat pakwitan nilay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan si paiyam nilay yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsahaya pagsarta pinabalik niyo ene ko sa kaula-ula in ilay maid na sisiye yan si paiyam ni malaslay maid na sisiye wa in iya song tulak hadarat Allah subhanahu wa ta'ala hus babalik niya Pabalik ni bilik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pagsakay tek kanila ay mabaya do sab iye mayaman iyen hinapusan
sa amyaan tatanim mo inatawan tinanimnin bang dalil pa inta magtanimin ina may siya may sahabat yan ilipien ponglaan ng tinanimnin kamundang na pila ay magdaaw si Makkah sampay atawanin nga regse si Madinah sa amyaan yanayin hangkan pinayaman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubus pinayaman ni ene kinalasahan wa ene Aisha radhiyallahu ta'ala anha sibilikme luksarta pabak ne in Rasul sallallahu alaihi wasallam diatakan ne selet kellong ne dukdaakan ne yanayin hinapusan kailuman Rasul sallallahu alaihi wasallam luksong ne maid wa in iya laysong ne patulak pa in Aisha radhiyallahu ta'ala anha فإن عائشة رضي الله تعالى عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر وأنا مسندته إلى صدري وقد رفع يده إلى السماء وهو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى فإن عائشة رضي الله تعالى عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت كلونكو دك ألت سأميان يني من عند أكانكو دك أكو pasandikanin ين painte uslub bakar yene pangabu Aisha radhiyallahu ta'ala anha pagi mate yene panghu kemon manus panghu kemon kerasulan si daakan ni samian duk sarta pinangkat wene yen tangan nen pagdiata langit balir rafiqul a'la ko sa kaula-ula pa ina Aisha radhiyallahu ta'ala anha in Rasul sallallahu alaihi wasallam pinapinean ina kabayaan nen mi an ellum ni salama-lama atawanin magkasuan ni duk Allah subhanahu wa ta'ala paggiin Allah subhanahu wa ta'ala makalando ni kakegnen duk kasinnanen yene pagkaswa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ko sa kaula-ula sa'ien ma'nanin وبسيئا بننئن ورسول صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى الحاصل إن الله سبحانه وتعالى دو بننئن تجئ نبايا مكسوا دو من أمة إسلام سوقت وين كهابا كبديا الرسول صلى الله عليه وسلم دكتكن إن سكرات الموت si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binattadwene yene pa inte tangannen yer si basu sa bupi pinunasan yene lendoknen magsahayahin yene lendokne mahamulyahin duksongot ne mahamulyahin sa amihan bupi nabalik pi yene habbasulay o bus duksarta nisaraiye la إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أقبل يا ملك الموت أقبل يا ملك الموت فإن رسول صلى الله عليه وسلم قأت نيا Tuhan sinumba ga niya patut panumbahan sampurna teed too teed malingkan nin Allah subhanahu wa ta'ala inna lil mauti la sakarat mattan teed in kamatain masiniya teddi'ne duk masiniya kasigtitne masiniya kahitne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na umat Islam kapeddian wat isi kamatainin samian nakite bisa yene si nan kamatay uparahal iene sahab ha pinapanjari duk sahab hap sa amiyaan yene tuure ta abulak dunya ininen ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obus maka sabut pisaian ine keo yene me tamanan bohat na manamal testing pangurong siye wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me siye al-anbiya kana binabihan karasul rasulan kana binabihan buni isab pasuno al-amthal pasuno magsuno sa amiyaan inurungan testing wa Allah subhanahu wa ta'ala yene sigantaan hinang delay sigantaan martabat delay sigantaan kawase delay rasulin buhat isab intestingnen mapasunuin pasuno isab buhat-buhatannen damikyannen mapasunuin kuwaien do isab umat Islam iyan panasting Allah subhanahu wa ta'ala iyan tasabbut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekkane pa in malakul mautin okay pa inna malakul maut pasong kyo pa inne doon inyawakun ubos niya ni maglalingan iyan na sinyawa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا أيتها الروح الطيبة
كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان وسقطت يد الحبيب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Niya na maglalingan si yananyawa panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okeo nyawa lisin duk okeo nyawa lanab duk okeo nyawa lingkat manamalan sibaran lingkat sibaran hapa betaranen yene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paluwas ni keo amban baran yene mahasuci UN paluwas ni amban baran masuci UN duk sarta magsen na sinna ni keo duk magkeg ni keo yene si paluwas ni UN in Allah subhanahu wa ta'ala magrida na si kao duk ga ni nga mahan kao ubos pagge intangan Rasul sallallahu alaihi wasallam in pinadiyata sa amian wene labo ni tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil nen in iye matin alaihi salatu wassalam. Parwas na Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sarta mangilang niyan ini gak petinambus wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha asal katauhan ni wa sahabatin yana dalam masjidin wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam matain me ummat Islam wa in problemahin patek kana me ummat Islam wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ngambanan siya me ummat Islam yana si elaw isnin si subu-subu yana isnin ilian ubus in sahabatin gayne mian katauhan dabang ina dalam pikiran din ko style malango mian buga isab siya bakas mag-inuman ko style gihap din pikiran ni en buga din pikiran din buga isab sa mian yene niya makatawa din pikiran delay hawa yene pangasab de Rasul sallallahu alaihi wasallam hawa sa mian pangamulyade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gayne magkinasawsabot niya ni magpain pende matay niya magpain pinainggana sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sesine magpain lambu ang bankaam matay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putukan ko kelong ngayon iyan pa si Umar radhiyallahu ta'ala anhu sumagwa niya dambuwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak bisan lingkab pangatian nen gak bisan usa dem kokmen pagtuy iya makaantan manabilahin bang dalil pa ente si Jipin bang dalil si Jipin mate driver Jipin usniya pagtutaantan wenin manabilahin iya magdrivin aban ga baliska bang dinalil si kapal sababan ga buho in kapalin pagtutaantan wene iyene sa amiyaan iyene miyaan bansan sin kapalin atawanin sin iyene pambotin sababan ga buhew iyan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gak bisan usa sa amian iyan kalabihan sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sarta dinako aning ko si Umar ibn Khattab ubos sa amian nga khutba iya alhamdulillah rabbil alamin sampai hinapusan niya ubos pa inni man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qat sesina pain numba Muhammad matante in Muhammad sallallahu alaihi wasallam matayne wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut duk sisina numba Allah subhanahu wa ta'ala iya pa in elum sa kaumulanin ga niya kamatayne ubos binassa ni wene in ayat Allah subhanahu wa ta'ala innaka mayitun thumma innahum mayitun innaka mayitun matannen in ka mataydu damikyanen insiin mataydu ubos ngalunok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahu makasayo bang dalil pa inta makasayuhin insiyan sahabatin wa pa inda asal matayne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam okay wa amalasa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang kasabot istorya Rasul sallallahu alaihi wasallamin duk okew lunok pangatayan nen duk sarta tinalew iyene ginhawa barannun duk sarta buus in sa amian buhi matanon bang takayan istorya Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin sampai si kamatay ni hatihon pa in ingaton pa in pahap
matannen, in pangalasa matuohin, in kalasa mabennalin, dumain pa in hadya buhay mata magsenloy. Dumain na hadya bisara pinagbalik-balik sa amian lingkat manamalan. Sumagwaanin, iyene, pangalasa, matuohin, duk pangalasa, mabennalin may umat Islam, imtithalu li amri, ijtinabu li nahi, wukufun inda hududi, nasrun li sunnati, ittiba'un li syari'ati, raf'un li rayati da'wati, ittiba'un li sunnatihi, sallallahu alaihi wasallam. Ininen may umat Islam, bangkyo to o malasa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumain hadya buhay matano paseloy, dumain ni hadya sa amiyaan, dumain ni hadya sa amiyaan, yan ay bisarano pinagbalik-balik. Painu kalasahan no Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumain sa iyan. Sa nuhot kayo pangandaakan, ninggal kayo pamigasan, parehen kayo sigantaan, bangsa iyan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dabi labihanon na umat Islam. Tabanganon sunnat nen, duk nuhot kayo pangandaakan, in saraan, duk angkaton, in panjinin, in daawanin na umat Islam, ittiba'un ni sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, nuhot kayo sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, o kayo malasa, o kayo nuhot Rasul sallallahu alaihi wasallam, فإن الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بالصراحة محمد قل إن كنتم بنكنيان بن ملاسة بنكنيان بن قل إن كنتم تحبون الله بنكنيان بن ملاسة سي الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله. نهد كم أكو به nuhut kam aku pa Rasul subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam dinak binisaras iya nuhut kam aku yuhibbukumullah inam kinasahan pa in kamar Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain bangkyo malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasabut wa ku an sinimian ihadja kalimat pinagbalik-balik ko wa bisaraha pinagbalik-balik ko ano sa aga ki unhut sunnat ni sa palangka ki uman sunnat ni palabi ki uman sunnat ni sobra petaunon ang baniye na umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi kasinduhan in manusia bahasa pangalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap tuo si budita si bulan Syawal si bulan si painte ello 12 lu si maglami-lami lu ni kay maglami-lami inalena no de maulidun nabawi atawanin lu ni kay magnasihat yana si ello UN may umat Islam hangkan pa in sinduhin bid'ah kagga tahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam gay manjari sa amian hininang nawa ikaw mga hinangihin panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka tauhan ni rusabang ine kalagbihan in painte sa amian in inanakin damik in painte waktu panganakan iya hinduk panganakan ka rasul-rasulanin duk sadi pa billahi katauhan ni si waktu iyan demikian nen Abu Bakar As-Siddiq si Utsman si Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in katauhan de umat Islam ini niya makagees tuo dia tak bulak dunia ininen niya makagees tuo tak bulak dunia ininen magpain wa in iyalay makalando kalasanin amban pangalasa Abu Bakar buksi Umar si Uthman si Ali buksi ng sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang taga-akal may umat Islam ga niya makagees yene magpain sa iyan sumagwaan ng Abu Bakar si Umar si Uthman si Ali intagla isiyan ga si magmaulidun nabawi ga si sa amyaan iyan magpain pinain pakiluman tabi si panganak Rasul sallallahu alaihi wasallam si kasampuk dua sa amyaan luok sihat si UN alhasil minter dari din pain dan tahunin sumagwaan ng tuo si ituin mga sa too kyo malasa mga sa too kyo sa amin malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain hadya minter dan tahun sa agen-agen ko hekahan isab napas nun paluwas paasik iyan pangasib Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan pangasib Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'un li sunnati nuhut kyo sunnatnya dah kyo palangka pa in umat Islam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أمي سكام أمي كام سنتكو بك سنة ينمي پسونو سأميان أمبان كام سينا لو سيوين ينمي مقطعين كنائن ميكي حجا ينمي مقتخصيص magtaayin bayin bahasa Arab tinartanto si Elaw yan ayun si kasampuk duwe painde
luo si UN ini meki magnasihat men kalabihan Rasul sallallahu alaihi wasallam alhasil min tadru dim tahun dumaan saian na umat Islam ko na tasabot wa ko magbalik-balik hangkan saian kag important in secara ininen sikita bikemon supaya sumampay duk sumaplag tubos bangwa sa dine panaymaan sinduhin na bahala ang important sikita hinbi miaan tapasampay duk tapasaplag gay kitim kasusunan si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka ni anun malas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhut keo pangandakan ne duk ninggal keo pamegesan ne ininen sa amiyaan ga tahinang wa ne si ga tahinang wa ne da keo magday-day duk da keo maggayas-gayas da keo magdehelo-dehelo yene amban Rasul sallallahu alaihi wasallam ine niya ke ibadat ga tahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam uska mamakilumanihin makaleman na umat Islam si panghuot bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mamakiluman ihin sa iyan sabi kay kasinduhan manusiyain sala bi panghatinen sala sa amiyam iyan man iyene paisib si kita bi subay kanianten bi nuhut Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kanianun malasa bang kanianun ngisib Rasul sallallahu alaihi wasallam nuhut keo pangandakan ne ninggal keo sa amiyaan yene mian pamigasan ne ilien me umat Islam si sinisine ngahinang bahao si agama Islam man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun si sinisine ngahinang si agama Islam si agama kami pan Rasul sallallahu alaihi wasallam pinabalik pa in yene pa inte in hinang nilay alhasil bang kita bimabaya tumawa in hinangten bi nuhut kita si bakkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ayat in Allah subhanahu wa ta'ala iyan mian panuhutanten bi da pasagatanten bi obol-obol dalam pangatianten bi duk da pasagatanten bi hinangten bi makulang hek sayan yan si tenget ininen sumagwaanen kaman sa iyan ne importante tahatite bi yan pakaradjaan in gate at manjari si agama Islam duk demikyan nin yan pakaradjaan ininen bahu paniya in maulidun nabawi puwas ni amban kurun al-mufaddala tel kurun al-mufaddala sa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam duk at-tabi'in duk at-tabi'ut tabi'in iyan hap mian kurun century sumagwaanen ga si maghinang niin alhasil ga hati iyan sunnat iyan painta mi umat Islam amban mian paisib mian sikami duk si kita binikemon murah-murahan dialem kita birahmat duk ase Allah subhanahu wa ta'ala bangko in sinalasay ina si tenget iduen manjari na taataanin sa amiyaan sumagwaanen mararahin hatu hadjasaian bangpain kita bi hinidayatan ng Allah subhanahu wa ta'ala duk bangpain kita bi ngapot si sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gay kita bi pasapehak duk gay kita bi pasape amban pangandaakan ina Allah ta'ala duk pangandaakan rasulne damikyanen duk tahinang ng si khulafa ar-rashidun duk gay kita bi mian ngahinang sa dili amban ilian murah-murahan pinatatap dalam pangatian duk dalam paghinang tabi sa mian yene ellew sangin si pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk pangisab tabi yene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumain niya sa kasambuk duwe yene amban Rabiul Awwal sa si kemon yene tahunlay si kemon yene ellewlay pagedina akitabi Allah subhanahu wa ta'ala ko mi sa yene pangurungko ka amin magmaap ka magniala ibisaraku peddi pangkal tuju ka am maalum si kitabi kemon in tambalin hunit manamal kinakan pait sumagwaanen pagitambal masikakantebi bangnialai kamali Allah subhanahu wa ta'ala ngampun dusekun demikian bangnialai iyan sa amyaan iyan tumawa iyan dotebi duk bootebi hapuma tabi maid na ko silapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.